Үтімен өтегінен болықтың күні дағыттар бәйіға канал бар бастықы обзорында қыбыта, олыннатын кім лайктабыт, кім комментарийдабыт, репостабыт, табарыстар бар, дағыттар бар, мақтан өппін бағарауын. Слушайте, со мной что-то не так. Это первое, что нужно знать. У меня ветки в башке! У меня ветки в башке, чувак! Я вечно дергаюсь и кричу. Если... Будто сбежал из чертова цирка уродов. Ты не мог бы перестать? Трогай Белли! Простите. Но внутри в моей голове все еще хуже. Там вечно что-то крутится, особенно слова и звуки. Не перестаю их пересобирать, пока все не сложится как надо. Фух. Простите. Просто забудь. Бәйіға саңа кейінеға ғырыттым Сиротский Бруклинден, сөрінар олға Эдвард Нортон, режиссер, сценарист, продюсер әме Эдвард Нортон. Антон Эдвард Нортон туғынан кәсі бұл ақытнаттан Бойцовский клуб, Американский Story X, Birdman, Халк сен неке жағағы біле. Әйіға түгірі әтер болықтақ, ол барыда эти кинилерге баратыгар Эдвард Нортон нявыта. Онаттан кини Голливудка тугунан биллери диэри кини тух айдана хаоски быгытнан биллер. Тоойден кини режиссер үлетигер кыттахан бәтин ханатын киллерен сценарий ханаттан хуруттары хүү монтажка ме кыттыха дебиттер Американский Story X кинега. Кини монтажанан бар бұппалағаты в итоге. Вот, это никогда хаоски эдери хүрдэх таланнах артист ол курдук кини бу кинин это бәтин проега олади бәтин оғото. Онотон кинега бәтигер киддаханыди. Кинемитер би сүрін герой бүп болағана сышык камал хәчті. Потом ол табарыхын өлірін бігелдер. Ол ким өлір бүтін тоғылы бүттерін бахарар, onun бәті полноценный сышык болар. Главный герой бүт. Ол кини боллағына өсі бейтін синдром Торетто жанырынан өджар. Он хеджанара ванныка мискачы тоқтыр типа нервный тик-так типа кудук. Оны маны саңара хеджар. Оны Эдвард Нортон олын бәккі өнер. Адамын оролын бәккі бейбет. Жауыл жыланы кини табарыхын өлі бүттерін ким өлі бүтін бахары хатан жеңін рас историяларға тиер. Нуарный детектив тилдер. Нуарный маннык әйгеләк, хәдер маннык атмосферата иншөй бай, барта булыргы масына шляпы инде бай хәдер. Это шөй атмосферата багасан халдыбыт. Оны актерский состав бомба халдыбыт. Бомба болды шөй Эдвард Нортон таварыстарын ыртабыт, басқода халдыбыттары болды яқпардылы. Брюс Уиллис бар, Уильям Дефо бар, онна ким? Алек Болден. Онтан Эдвард Нортон бәйті олади. Актерский состав үшігай, бара шөй батық артыстылар. Вот, атта мен тугун сөбіләбәтібіні дері тугун кейіне ұхым бағайы. Иккен ачастақ. Бастан шөй батық баран потом ортотын декенен башы тоқ болар иди қарлы. Онда кейі бұққылалар, онда мұнық темпада түйхенлар. Потом бітегер әме саңаттан деді, жөй болар бітегер. Ол хенде ортотын деке мұнын чүк бұхан берер ке Даши кине болоте. Главный антагонист бар булади. Антагонист бар. Ол кине болағына кинені тоқчен күнді көндірілер. Типа мега коған ки кине утары турдақына егін кине хоқынан бігеға инде күнді көріше кине холығыр лучше турма инде күнді көндірілер. Онна на самом-то деле кине тугды гыммат короче. Главный геройга тугдан да мәхендәбет. Даже тугдан да күттават тағын инде күнді көндірілер. Ичо деп көрдік очоны лучше жинна холохо харазити сышык болу шиш кына хтатлар тохто проблема того дальше олки жактаты деп көрдік коанге оны кыммат оны проблема настахаджар оны тугы касеталар инде көрдік оны очень тегеде хадер мен избивает деп көрдік оны Koça mendiğini söylemedim. Onun sekaraki spoiler kurduk var. Koça epepin ol tora var. Onun bana karavan ediyorsun onu. Çabuk tora bana bile aydığa dihanlıgın. Potom ondan bir hegan ondan bir hegar olanı bana ol keler. Onun tipa indi kurduk bolar. Karşı tipa bana sıçık kineri bu kadar düğün edinler tipa canı presede durda arşiv kasar hayır onu rastgele kırbanar indi onun yakında mutun kendine Epete bәйтігер жүп болар көжаттығар. Оны біле бітегер ол білден таққар, оны көкараған, оны
ичо дию курдук колобра. Мана кадер мана куртой ба поворот им было ден болохтах инден мана гениальная идея дию курдук ба оңор хатауттар бахлах. Мана кадер вообще кит батами хай батага вообще. Чего доктор мана тимикка тугет яхпени бу кинене баран кинотеатрга көрүн. Нормальный кино, шойду коханда бу батах. Баран көрүн саналан багар мен тугда сыйып битим болу багар хеми кыта сеспекө болу багар хекошой бакини болуга мен детективная мен запутанная историяны көрө хотым багар булахатна бу кине хека кирига онта доктор менен обзорум тимиктенер лайктан комментарийдан репостан доктор гутур капсан эге поддержкага мен хаддере мотивациялыр онтан эссе тух острый на жизнь кинени көрбүк ки онна калынагына ол кинега эми обзор тахарыга. Карсы хадере.